Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Nado kisnem giba menshua ka kinhon mat shaprang kala mat pang halor ka jinya samlang ya ka nong temen bade ki wei pat ki jingdon jing em jong ka yeng ka sem hagani ka jat benreo ya ka balatip kum ka equitable distribution of ancestral and self-acquired property habayo banyak keren bat unongsan Hima uba Michael's aim ubadai unong elam jong ka mat shaprang bat ubadairu ugai ni ki reurang ba ubala wanra ya ka mat ulay atho baka jing sedang ban wanra ya ka mat kadai hadin ka jingmi no jong u nakaseng kasi students union nakadaw balakut ka samoy traikang bat kala don ka jing akren hapo ka skol ba nehu ya ka jing sam Bynta jong u kasi kabalong no shiliang sya ka Khun khatdo bat kumta kala penlong yaki bakin puson ha kaban ai Bynta lem yaki Khun kentei bat Shynrang bat ha ka jing kendo bat ka kinhon Tribal United Front la yo ru ban penkre ya ka wei ka bill ya ka balatip kum ka self acquired property ha usnem khat khandai spa prapuar hadin kata kila persang ban ya lingba ka district council hinroi hadin kata la shimti no da ka sarkar jilla but day house nem khat khandai spa prapusaw ka yeng dorbar thawan ka jilla kala pas ya ka khasi jantia special provision equitable distribution of self acquired property but house nem khat khandai spa prapun reo la yo ya ka jing menjor na ulat ka jilla bala penlong an ya ka Bynta tongin ngam yagani ka jingya kren bangin snotho khambha halor ka te ka mat ki ai ki jing mentoy bat haganu ka dur an la ban pen klan ki longyeng longsem bat ya ka jat benreo bat ki wei pat Rishbun ba mai ke por ke jampi ti hagini islam gi pilaya ba kane ka campaign ma ban ben sotho igibre lo ka jingdan kam ban wadra e kata ka equitable distribution of ancestral and self-acquired property ti pilaban patai kindia na e ka sedang ka ni bat ka e bo pelong pi ban wadra ka campaign lo juga Hina tu por ba hadin bangila mi no na KSU tu por ka term ni kelakut. Ti ngin po university po nehu ni siakan ba ya ni Bynta ban kecinya sam Bynta jung kosi akba kano siang mo pangsa Khun kado ti ngi siakan ba sepangan ni ban ni sko ba kedi bandon ka an hakaban ai Bynta lam ki Khun baro bat kentei ba Shynrang ti hakani je kren jungi ni kendu bat hoi kunhon ko batip ko Tribal United Front kabailam ba wifel slong ti hakani je kendu ba kejengya kren kejengya yu ni yo bania draft koi ka bill ne ka bri spangane ka self-acquired property. Di hakijnya keren ya. Husnam iota. Husnam 1982. Di hadian kan ni di ngia persang ban move lembaga dis council. Ya kan ni. Di Henry hadian pat ya kan ni ke arti government ke state government. But how 1984 ke Meghalaya Legislative Assembly ka pass ka kasi anjantia special provision kasi equitable distribution of self-acquired property. Ti in 1986 kayo ka asan jung kabuna. Di Kalong An. Ti hatin kajinyat katukot ngis namban. Katus nam ngisam ba kani ka self-acquired property haki Khun jungi pan kelab yang ancestral property. Nih, but siapa kelab ancestral ketamut kaya bang cak Khun kado. Jika ni self acquired property ni kalau tang one generation, but kemudian mentan haki Khun jungi pat kelab no ancestral, but kaya bang cak whole system jungi. Di negara ni kada bangis ngoba, don kam ban include lang yang ni ketin ancestral.
hakni ka an jong 1986 knang ba kikmi kikpa kilaban ai daga will mo ya both ancestral but ka self acquired property gain di hagani ka bill jung hagani ka campaign jungi pan ni wanra sini tin equitable ni nama equitable babun ki brio ki damot ba equitable kamot equal mo kamu ki mot ban ong ba equitable market ju nyong em equitable kamot haktin pareng ni fair and just kasong ha jing start ki mi pa ban ai yenu kan no tingyo ai benta lang mde ai benta market ju ting ini benta include ini tin equitable ba kikmi kikpa lembaga will ilaban ai benta ban ai benta lang ya ki Khun baro jong kayeng both ancestral and equitable both ancestral and self-acquired Tekebut ketuk an kadang terikam ada minta kimpat anal kimpat change gitu ka legislation ba. Hadu mentahi kadang ya hi ni self-acquired property. Ti Henry kumong meneneng ni ba don kam ban amend ya ni ka 1986 law ban include lang ya ni ka tin ancestral but ini tin equitable kan. Hakni ka ni law. Ti mata ngimong ba government kan thau an thamai Henry kan chuan rat tang ka amendment. Alor kani benta nomor bakla don lupa ka an ti hangni hakni ka an yuru ko kuntup tang khasi enjendia ti la government ko ban include na yung garuru long ka government ti ngi ti yom ta ka haka jai beli jungi ni don kami ni ki an man kuntup lang ka ancestral ba so kwat ti Balai ba mai PE kumno we ka jai ban riu ba piang ila don kam ban pen kalai kani ka an ba kuntup begitu kentin ke bilang kedau. Pi kawai ka long ba ka pertai bro kawai ka telun halor ekonomi mo ki jaj bun riu ki baklan ekonomi ri jaj bun riu baklan ki ri baklan pe kom Israel ni muta 65% juga ri Israel ni ka ri siap ri ka ri Israel ekonomi jong Israel kelong one the highest in the world but damar baklan ekonomi kam mentah kalau jaj beri baklan katu sya surround ki hepat sudah dari imdan malaban penki iran mo marga klan ki ekonomi ka don sipai person ni tadi baklan kalaban thiet ki leaders in technology di halor kata kan tiga education ka klan ka medical ka klan ka health ka klan tinggi ni semua mentah balar jaj beri juga di ban klan ni haban ban ekonomi mo Rai kumakalong mata manu control ekonomi jungi, banabar sura, dia ka ekonomi long kumandamar bagi control maki ka wealth ni ka spa jong ka street kam kiun marble bangi yo tang itu revenue naki kad ba ka profit berkat ni ka milot sabar kadi kumangyong ka brain drain no Dia harus jungi dengan个 wealth drain no kaspa jonga jela jungi berkat kam tulut sabar dia mentang hari ni singi ai wi jung tuang yang ba konrak sama ko undang ta $10 billion economy how can you have 10 billion if lara ka economy jonga state hi ngim control mangi mo kay ba invest kay ba te ani nei kan tulut sabar and will earn only that tax as revenue. Tiban control yang ni economy jong state ni ngihap ban penselur yang Khun baru jong yang ban go into economic activity. Mar kumbakalong menta long kakam sarkar ba banyo long lanang duna ni. The only alternative ni kalong menta ngihap penselur yang Khun ki ba wan yang badon ba em ni to go into economic activity. Kan banang la tamu kat menginang la ban control ni nginang control ni segi ekonomi ti tu badan kaspa un invest tu samla bat bom dabiang kaspa ka po bayit kam ya jambat unyo ka kam hak investment jong ni hibru badan kaspa po ti ngi so kata ren ba kladi ka po ringi ba
ngin control ni ka economy jong state nang bagin penklanya economy jong state ba lembaga economy dan we can mo penklanya ka health system penklanya education system penklanya you pulit ban guard ka borders ni thì có một cái gì số cho phi cái này equitable distribution of ancestral and self-acquired property cái nhà rap bên klein gì cả yo cái cốt trong cái jalai oh pi kawai ngai skwa ban pensai kan ya ba pi kani ka jing ong ji brio ba ka de dustur jungi ba ki khun khadu ki the sole inheritor of the wealth nei actually kat kum jing tho jing ba fi bin ling do isyam ba bakat kum ka dustur jungi khasi khun khadu ka ri tangga custodian of family property kanong ri nong sumar nei Henry House nam 1918 kat khnai spa khat pra kani ka court ying shari controlled by the British nei ki rai ba ka khun khadu she'll be the sole inheritor jong ni family property nei ti menta ngi bat dustur daka rai jong ying shari ba control doli mo rekat ba jing sha ga dustur jingi te kun kadu ri tangga nongri nong sumar nei ri mantang ni plong dustur ya ga rai barai ka British court colonial court no ti ngasngo ba don kam cái case cái đây là cái là phila ở batai cái case ngam da te be ri ngasu yi ga jing tho jing ba fi ben ling do nei ila pen mi ko khoboro ki ba kani ka kami na ga British court ruling but the youngest daughter có court ruling kala dustur aga kala dustur tim ta bro yung dustur ri habi trace ri siapa ubrio bana ba la ban change ga dustur jingi but ngi pan ngimnot ban question ngi follow blind ni ke bagi i pada cái argument của trong phi tapi equitable distribution of ancestral and self-acquired property kawai pat kolong ba ka shong kom ko jingla jo ka hiam mar om boro ki ba la ban le ban sam kum ta so boro ki khun dan ki ba la ban ai tang shiki wei tang shaka wei ni so wei thì tôi phim scope cái này ba cái đấy ka bor jo ka hiam ban rai you know ban ai you know ban mai kuma batai man ne yung bagi program ni kitin equitable mo ka shong hajing start mi khwa ban ai yanu ka nu ti hajing start mi khwa kin pe kin manu bodon kam tai mardon ki brio mencha por nginang campaign kan ni ki ong pe ba ni mata ngi don ta ko yeng laingut ki khon kumno ngin divide by 3 ti batai ki king pe ni kitin equitable ka shong hajing start mi khwa panai yanu ka nu ti lar ki sngo ba ketua property don hok ka khun khadu ban yo bar khoi ru kila nomor kani tin equitable ni kalau bari wide lar ki sngo ba ka khun khadu ka ban yo lot ketua property ru kila panai re lar ki sngo ba khun Shynrang ni khun kan thei bun kong khun thei ba ar ni khun Shynrang ki don kam ketua property ka shong ki but sisian bakila ai da ka will sisian ba don kani ka an nei kani ka an kan pan scam ya ka will ka ti kam dan po dusur ni ti lamba ka will ki khot ka pan kam mo khasi ti hisian ba kala don ka an ba kimi pa kila ai da ka will tamut kinom la su ban contest sa court kan si kani kata ba ni kwa ba bantang im dot mo to system ai da will ri mentawi ngilap bunsin bagi kimi kwa bunsin ki ai khun nei ti lara kamon ka khun khadu kinayap kimi pa ban contest ban file casu there are many cases bolong kamta ba khun khadu nei ka contest with kong ba hagdustur khasi kamdon ka will system tamut ki kimi pa la da bai ki khun ne kinayap maki ka khun khadu ka contest but ka job but ka yo ban kini lo ki jaka ba Kaya ito ka 1986 legislation ka doon, am ko taga banta bini mo kumin. Ka doon, but hang ni kung maong mani ka control tangi ka ni ka self-acquired property, bagi kami kapakila manwil kan. Bun ki briefing, naman ba
mentang la campaign yang ni for more than 30 years mo yang ni you kendo pun kibri nong ni ti haying menta ting la ai bentalang Khun Shynrang Khun contain ko ho ni sunat ya kata ring idon kampat ka an ban pen skam mo mar ko long menta ni la ban ai ki Khun Shynrang ni Khun contain ko by sildit ni mencupuni bang ada dia ki Khun dan kaya kata tekam la ban contest ni kan nungod ya kibri ke bersutu ya kata isu ai benta sim yang mer ai benta tu sim ni pi la ai kena tu Dre ultimately la ragamon Khun kadu ban contest pan kala ban contest tingi don kam ka ai ban scam ya ka will kum ka legal document Tiada benda ke government tempat respon ni pi sampai dia waktu kaji dawa no em menta ngimpat tho sa government mar pi hoi ngila campaign kata senam menteri ngiso badang don kami ban engage bat hibriru kham tam le nak lang ki khaddu nak lang ki long kemi nak lang ki long kapa Kur. ki bam ho ki kur ki bam kon yu ni ne ban nak lang jungi ru yong ba pen ni nimya kan spanga jaka kur mar bun ki brio ne ki skum ko em kan jaka kur kum mo ken yu ka songa ka kur tingi yong pen ni nimya kan spanga jaka kur ni kan betang spang ini self-acquired property ibakala ancestral property kan private property kaba from self-acquired kala ancestral ni kan betang spang kan ni kan ke self ke private property kaba pilaban ai benta kan tin marba naklang kikur gilapan sko ni tingi ong ki pen ni ngim pa ai bun ni kan spang jagakur ini kan bi take spang private property ni Kaya kata ke benda bapi orang ba kata ke self-acquired property ke imtah ke si generation. And the next generation kalau ancestral. Gula pun baik ya kata. Piban baik ya kata pin habban include ya tin ancestral hak dia temai. Ben mar ba lara kamdan kan tin ancestral ni kan dan bitang ni self-acquired. Kan long bi kumta next generation kalau ancestral tu kalau ayah yang saya pun kan dua pak, silbi rasul inheritor pak. Di ke jing temu jong kan ikan ni tamu kan kuno uniban tah pak si peteng si ya. Tinggi semua. Kalau lagi pai bai suka kaddu, hak ni muswa gila jupuli kikot keselaba, kaddu kemdai ke try mah. Kaban pej kita kita kalong teman dari kita kalong sumar ya ke ba ki bu ki kembali ki pa temen tabat ko pi on kala no do ko moy na kalong sumar kala long ko try te hang ta kami kita ka konflik si pi on kata ka 1918 court ruling yang kita ki Britishers atau apa te mereka custom pat aku jadi suatu juga akademik kata berkado ke di kalong sumar kamdai ka try Tapi long bebun kini finakran hibiu ni ya kan mispang da ke riti dustur ni type lapi sim sa riti dustur tam kun kado ke di tangga nongri nong sumar ni ti kunu ka kala long tries non yung jaga belum percaya dustur ni ti tinggi semua kata ba kaya hi kan kapor mo mutaw long suwa man suwa utau ki riti dustur utau nam menta long suwa man suwa ni ti henry mata the present generation but ni happy kan hato ki dustur ki practices bangi perenkam naru ipon kadang long kadang ya ai kar kapor mata mar hakiki khon ki siu jungi la shairu kir kinong ba kutu dustur ba sinami kambiang hab aman mo tiktam pimla ban stop iki kumtawat ka constitution of India ru how many amendments nandu ba sedang hadu mta marba ni hab ya kum katong ka for nei but kawiru kidus riti dustur sna brio namta jong brio tikam de ki belong divine mo bawan ra nu bre ta dustur ba pimla si ban bat kala
ti sim lu bri uthau dustur uthau namta progress ka jing roi jing bha jongki brio ba jongki pateng banong nong ti la ka dustur hi kamon ra ta kamlong progressive ban aila de jai brio ban kiu sakma tinga sok la di ka por begini perkhat thmai ni ka dustur kadang ya ham dem ber ka por mta ti la kami ha ka por mta ngin silong blind ngin butsa mal ko ong mane ni mta ni kran sepang economy mta ka konflik long ke economic progress and tradition tingin follow ikano in bangsa dustur to maria duk maria pan ram sarkar India manus nam go to Delhi with a begging board ni ko aban penklan economy jong state ti lara ni ko aban penklan tamang iha i perkan ni dustur mata kan kalong progressive nang tahu tak brio ni katan man sedin ya brio lara katan ni sedin kamu tadi ka por bangin perkat ma ta ka jing pe jing pi ba ju su thu jing pi ba mai ka ni ka ju pelong ka khadu kum ka dong ri ka dong sumar nai buta kala kala no kum ka trai ba jo ka dong temen ka ni ka ba na ka ni ka long progressive na katan ni sedin aku mau menenai menta ke por ni banyak kam surkar ke bae ma ni the only way out in yach khmat gi khun bar khoi kadi ba ni economic activity ti la pen klan ya terpeng gi khun baro alang kumno pinyo ya ta yu ni ti la datang khun khadu pen klan ya ka economically kat ba gi khun gi we bat pen klan economically ti kumno kan mar ha ka perthei mata te kwan le kan nu ko business thap sim da bank loan ka bank loan kan mai loan la rafin ban collateral na ban bu banda ti ki khun ban kong ba kun thei khun Shynrang ki ba kwa ban business mata jinja bat kum makalong mata nei apa na kan ni influx si ka jingwan ki brio na bar is mainly economic one brio na bar normally you don't get economic opportunities bun kamai ti si nu don nu brio ka don la ban kamai nei unwan pat unsa ne ti sin ba one sini don economic opportunity ban kamai kunle yu ban chong ni tang lalut pisah la le kumalong ni le kai se Delhi ni style boy tang lalut pisah lawan mo ti kedi kata ni semua ladang ila iban control economy ni what ke influx ng iban control ni unwan ban bar shong hotel juni tin dukan juni ban restoran juni bar khoi le ni lalu pisah la le hakta ka por ni la control i mangi we welcome people kat menang bun bukan sini kan bun sore sini nginang roi nang man ni kaspar kan nang ne bani ni masu ta kan Kumbalang muta di gitlot siya ka yo kat pa. Muta gitlot nomor ba. Na yeng ding imban klan de yo terpeng dung Khun Shynrang. Mo. Imban klan de tamu Khun Shynrang. Hang ta kin ba mai pila poi siya ka poi. Mana duk bele filang kiar ban kran ni kata. Muta fiwan siya ka poi ba. Ki yeng ki kiar ka ji pan klan ni ki terpeng Khun Shynrang. Klan mar sakoi rufi muta ni kasi na dai ini rangki makin si mo harus masti balik dah fighting spirit ni kado mata beli senang ni saya so satit klep sini siapa ni abis tu kamdan taman sim ben ni Khun bersa bani ada je beli ni haban nadu ni yang tang si kam banong jongar kam dei te keni jaga jungi kado keni jungi kado usungka kam dei ke jongar di sisi ni bakam dei ke jongar dengan leyu ni Khun bersa high responsibility se ai keni jongar tamu pini keni tahu hak mi Khun nei ting semua keni responsibility wa fi ai Khun ko ni keni kan wan ra bang to fighting spirit no nadu ni yang ke jongar ka zero jongar fi khut pin keni nei long hap ya ting semua keni ka Jingai Bynta ni kan pen klan yang fighting spirit to that bridge ni Tagi sidang hari lajong kat Maman. Wat tang hi lajong pala Maman ma. Kadai. Ni gumno na ba mai. Kadai. Ha?
na don ye ngisa kontrol Ha. mdon ne Hmm. na ye rap rumi ye lok cha ru si sini Hmm. long ngin ya kran ka jing sha nei bim tang jing yap jung samna Shynrang jung suavan yap suavan nei por mo bun ya kia 3 bilor ni ko nei ngimwat wi jing sha mata iskuno tang kia so matang kasi butik kia mo kerla liquor consumption ka jurya kerla jurya Punjab ri mio so te bunyap tu di dulu tristom mo di berrelax ni pak buntin di belum desperate turun long di tadi mulu tadi ha so mungkin pidi belum desperate pidi ada naya begitu di berrelax ni pan ni di long ngasumba don't come ki radical changes with that bridging ta lalu yang ben ni perkataan dustur waktu gini apa yak dustur berang bah gini apa yak bombay su pon ta it's time to change I ni kinuksa bapi ai kita dustur ke bahap ban kalanga. pikawai kalong ba ni ka bangi campaign di tu ko compulsory registration of marriage tu lui antrai pini kejingnya jing ilok patar kejingnya penkit kunrai kejingnya yu nimlong responsible tu ni marba mantane bun ki yeng ne kidang kam ken ko ya kur bodi kunyi banyak family banyak kupa kim kain te bang me mina nga latip kur latip kunyi tian re la to kur long bodok ro kunyi long bodok bomdan jing kle sumni orphanages mentai bomi no mentai ngatrai fi in India the highest teenage pregnancy Meghalaya high child marriages Meghalaya trafficking of young boys and girls Meghalaya long ni dik sarsik mengi puli de tilarang ngimpe gi science ngimnang ban puli gi science ne ni syo biang bai ka biang bai na song ini gi science boy kumujai beri taran ngimnang ban berkat ban puli gi science ne dai beri jung about highest teenage pregnancy in India in Meghalaya child marriages one the highest Teknologi gede but one of drugs gede kita. one so Nang jot samlau juga. lo ta vi mata snong kendong dai babun khun te ku yang sekongot ki khun kasan ngot khun pam don ban sak jingdok sakma dai bendu and we are being exploited kan is name dai bendu jong ni appeal to the church ni appeal to government man pecing kini di issues ki belong mo ka church kalong ka reach ka church kalong chadu kisnong kita bakila ban le ite ban insist baka shongka shongman ka di ban register ka di ban ni oh ni me kan divorce is universal mo divorce is brokoi pertai tenrei na divorce pure maintenance kan bahari jung libat kalong unregistered marriages abandonment woman and children sha abandon kemio bai bam kemio bai bai ti mentang i ni ka seminar the women's commission long single mothers ring on single mothers can be categorized into two groups one is divorced woman and widowed woman another is abandoned woman ti Kambur gitu bushai. bun bersih and you won't get statistics lagi mi screen ba sok pa san pa lagi kalong Tegak teenage marriage na teenage pregnancy lu ko pergi gede ke jembur ki ba kit kunrai. kampun nang kalong ka vicious cycle deh vicious Baru alian ki pak biang ki terpen pun ni kit ni kesan. Ki mi bun ki kan. Ti ba mai ke betah bakat du bagi luan kolong ba
Shukai manda. What can a uniform civil code or anything for that matter which is related to the kamayajan but kabala ban regulate kami ka shongka shongman kini ka inheritance kini kita kandon ka bearing lagi ka kita ya kung kini kiriti restore ki jogi Pi ka uniform civil code ni ngai i ki babun ki blak comment ki babun ki blak protest ki blak you remta ka draft jong uniform UCC ru kampat mi sabar kumno fin comment unless the draft is there ka government of India ka mi ka draft jong UCC and only ila ban comment hai tienre namar ba ka uniform civil code pa kekren sepangka inheritance sepangka marriage sepangka divorce ini di issues ki ba ka mat chapang ko tega ni ya pen create ban tho sa women's commission sa ni ga law commission halor ni Bynta ko ba marriage si ke di ban don ka compulsory registration of marriage ko mo Bynta Meghalaya ka don ka Meghalaya compulsory registration marriage 2012 ban deal with this problem of abandoned women and children no tihenre kat benangi Islam jaka bangin I ba government kan pentrikam ya kini kan ni imban ki nang bun ki amendments ni nang pentrok susu man ni kini kan ni menshwa kini ka principal act jo kini ka compulsory registration marriage 2012 ko ong ba for every married man and every married woman, they should compulsorily furnish a marriage certificate for every official purposes. Nay, kani ketika panel clause, ba, larifikwa kamsurkar, larifikwa kanu belong officialan, hinap ban, warah lah marriage certificate. Ti kani kan pelong ibrio bagdiban register marriage. Nay. Henry ya kani ka an ni kila manta kila amen ban kala no ban weng no ya tu. Ti kilong which is very unfortunate kan mal ya Khun Aslam ya kani ya. Ti ngasngo ba la da ka one uniform civil code ni hakwe dei bar ni compulsory registration of marriage la da ka one kan halok ni manta. Ngaso kani rap sibu ne ya berujungi. Mal bala da ka state government kam tre ban implement ya kani Lara ka central government kawan rak ni ngatrai kani rap sibuan ni kani ka ban solve the problem sini. Abade bukan ni. No. Dia Andre nomor bling om ta in demang kenok ti pon ni ya campaign ni ka right to information. No. Ni dawana sarkar ba ka di ban rak ka Meghalaya Right to Information Act. Ni Tihenre hadin pat kumbalong Goa, kumbalong Delhi, but tihenre yakini ka right information ketika ke parlimen. Tihapur ba ke parlimen kadang ketika yakini right information kadang di nang bill. Ke parliamentary standing committee ni ke invite ni. Bang ini ai views ni halor ka RTI bill. But naglang jungi ni pai Angela ngan bani ai iki views ni but one of the suggestions bagi ai mengi naglang jawa group ni was accepted and incorporated haka ni RTI Act ti isko umta kan ba lada ka UCC is in the drafting stage nila bani ai jingute yo sarkar ya ka parliament but these are the issues ka bariban incorporate apok ni ka UCC namba ngiru kin mento kamtam le ha bade ni ka songka saman magani UCC ngai ka banya kren ha marriage inheritance succession bar ka divorce mat na sa gini ri fu issues ni banya kren ye ngaso lada nila ban convince lada ka don ka drafting stage kan ila ban convince ka parliament ban accept ikini ru ti lada ka
state government kamtre ban penklan ban penteri kami kene act UCC ada penteri kami kene compulsory registration ni asal kan rap sibun yang state ni tiha bagi dia buat inheritance ru kumbaong menene mentabun kibri yang ba kani ke UCC kan ketai riti dustur jungi kan ketai no kita ki traditions and culture ni kumbaong menene upareng lo ada penkelat ki dustur inheritance ban ngimong ai Rila dah kawan rai ni equitable distribution of property kumbang ya campaign ni atrai ni local accept ni Jadi UCC. ya UCC provided ni ia ka draft but ngin pekeng halor kan ni ka UCC ki benta ke bade ba divorce ki benta bade ba succession su kin kta ne mi ta ki dustur jungi andre kawai pan ka pan pensyai ni ba buon ki nadu ki dis council nadu ki ni ami kilong baka UCC kan wanra kata kini ban pensai point by point kumno kan kata kena mu pai ba run sutu kan re matangin silong blanket monoi emin persya ai bukan dan ke discussion ai bukan dan intellectual discussion kinu ki ban kata kinu bam kata nei kena bang gila ban pun sutu pai ba kan nei pun silong ga blanket no ya kan tinggal so kamlong ke badai Maka lu ka ain ka don la ka jong ka jing ba. Maka don la ka jong ka jing sini. boy kandang boy kumatai ka RTI rumah kumai nuk saja muta bro ka trikam ro gi India filaban misuse ka ka RTI ru mo pat kalong tawa baru ti kanu ka an kalong ta ri checks and balances ki di mundam ne Brisbane ba mai ngam da ka por jong pi. Naga e ka bagi sutu naga ni je ka ba pi kalong ba. Kalau ye ka ba klain ka tei ga imlang salang ni je ben rio. Wala da gila ben pen klain ga yo ka kot ka tai nang la ben pen klain yo but luom ka jela. Bat ka roi ka par ka spa ka pho ka long ka ji ka khu na mata ka jela ka jongi ba ka je ben rio jongi. Brisbane da ka por jong pi sai kan do biang ka ba. Brisbane